Horas mapataganupan kuryani Tuhan nagabe parmahan nama dear bata bani tanggal 22 Februari on namar judul horjahon hita harosuh ni bata. Seng tar horjahon au atap ahape bani diriku sendiri. Domu hubani nahuboge do panguhumhu. Anjaha piktor do uhumanmu alani seng hupindahi rosu ni urhu. Rosuh ni namar suruh audu Yohanes 5 ayat 30. Ia harosu ni bata aima maningon malua haganuk jolma humbani hamagoan halani dosa ni bei. Tuhan Yesus do isuro ni bata pasaut kon harosuh ni i dunia on itongah-tongah ni hajol maun. Doma saut ay marhitay nara Tuhan Yesus gabe jolma anjaha pambalosi do iya bani hatan ni bata. Na manaron na parangit rosi mate tarsilang makop-kop hita jolma pardosa laho manuruskon horjani bata i dunia on. Ia jari Tuhan Yesus do susian ni pakon ganuk puriani martonggo mang ngindohon hubani bata. Say saut marosun ni bata ay matanda ni haporsayaon on manggoluh ay do na tetap rosi sadokah ni Doma mardi par iya huagoluhan agepe i dunia on ope in seng palabe iya hu paruhuman Yohanes 5 ayat 24. Anggo sonai ija anjaha sadihari do hita makorjaon rasul ni bata balos pasal ai sonon ma bani haganup ianan atap ija pe hita anjaha bani haganup panorang atap sadihari pe age bani panorang malas niuhur atap sitaronon ningon rosuh ni bata masaut bata. Boy do jolma age humbani hala Kristen pe anggo roh ma sitaronon bani gabe uhur ni ma gabe ni. Rosuh-rosuh ni sendiri ma isukun atap ise ma ibahen na gabe haporusan ni. So na ido homa age sanggah malas niuhur. Gabe malas niuhur ay do use manlua-luasi pasuhun-suhun rosuh ni pakon hisap-hisap ni daging ni. Maningon rado hita marutol laho pasaut kon rosuh ni bata ibagas kuluta. Itongah syabutta pakon itongah-tongah ni kuryain. Ay marsilawanan do rosuh ni uhur tahumba ni rosuh ni bata. Gari Tuhan Yesus pe ya tahun do seng tarhorja hosi atap aha pe anggo diri ni sendiri. Alana ay saingi pindahi rosuh ni sendiri pita rosuh ni namar suruh sido ay manay bata bapani anggo ihasi holi uhur tado ase harosuh ni bata na saut bani sagala hordata sa iru piton do pasing do hita pasaut kon ay sa sitong ni dop hosi jalo hita pandidion na pasing ay sonay pakon horja bagal na pasing lang behita simada hita tapi na ibatama ay namarpadan do hita pakon na ibata marhite ay na makatahon seng be au opung ni au dop natardidi au rosuh ni na ibataman do sukunokku. Amin martong gamait ham na ibata bapa nami pasu-pasu hamma hatamu na manggolo ibagas uhur nami ase margogo hanami makurjahon harosuhmu sadokah manggolo hanami. Amen.